بله تماشاوان نژاد دیروکا کمارا ترکیه دا کو پیتری 100 سال تمنوی نهالبتا یکم جارد نوا پارلمان ترکیه دا کمیته یک بیت دانی کمیسیون یک بیت دست نشان کردن پلتفرم کر چابه کو وی پرسنی قاش بکه وجه پرسد نوارو کا خدا چابه گلو جبر کو هندزانن پرسا کردان ترکیه گلک هفراز و نشیوین گلکین دجوار دیتنه ایدی تصابارتی نوو نشانن و کمیسیون بگمان بچنین جدانه تدی سر کمار ترکیه رجب طيب أردوغان بيجي إيدي أم دزاني لدوري ياري هنا أم بعقل دولته وتعامل بك أم لك أم هولنا ده هولدن أفيارية بتهاوي كباندوري لسرولات منبه ودي بيجي أم بأوي كديمقراطي وبرسنت خشارة سر بكين إيدي سرنجها ماليان جي بدلمية ليجي جري سروكي أك بارتيه ده هم عندهم ده بيجي في كوميسيونه بس لسر برساتشك داني نابكي كيو بتهاوي عندهم بحث برسنت ناكه كواتا اف جداهية جلوبو برئيس حسين أولان برلمانتاري دم بارتيه لی یه بدلیسین حال بدلیسید گل مدایه. برئیس حسین داماتا باش به. هکر ام سرنجن جدا سباراتی کمیسیونی ین اردوغان ین کورتولموش و ین جگری سروکی اک پارتی دست پی بکن گلو کنها تجهز بارم گهدار کرد. تو چاوه کد بینی؟ بله. دم باش اوار باش خبات خوش. راستی چوا و هیجان آنی زمان پارلمانتو ترکیه دا جرا یکمه گوشبوی پرسکریکا گلی کرد کمیسیون کاتی آوا کرد. اف کمیسیون اون زانن گو روزا سهشنبه ورداوا دست خبات خواه کرده. تابیش بوی ما گلک گرینگه گلک پیروزه اف خبات آوی کمیسیون جی چاوا جبوی گو پرسکریکا کرد برای کی مذاکره و دموکراسی بیچاره سر کردن. دما گمرو کاری وی کمیسیونی تنی جبوی چک بردانی ببینی او تشتکی شاشه. اف کمیسیون tamam راسته چک ده چوا ببردان به چی شکلی ببردان او گو چک بردان ده بچینه که بلا سروی بخواب که ده ام بیجن گازنه کی لوتنه لی اف تشت گله کی گرینگه گلو اف انسان ما گله ما کرد چما چکان هلانین او 42 ساله لسری 43 ام بیجن تکوشینه کی شرکی دمشینن دما گمرو هنجه تا چک هلانینه جهولی رانه که تو واتا وی جیتنینه نه ام ده بیجن دما گو هنجه تا چک هلانینه جهولی رانه که جبوز نا گو جارک جی تو کسه ایرو پکک چک بردجی دما گو تو هنجه تاوی جهولی رانه کی پشت پیشروژه دا احتماله که مازنه گو هیزه کیجی دیسا چکلنی چما ایرو روژهلاتا ناوین دا ایده وصابیه گو انتشتا راحت مرو ببی خودیه چک دما گو هیزه کی بیجه از دخوازم چک بگیرم او گو چک بدن دستی اون گله کنه هیزانه دولتانه روژهلاتا ناوین روشال روژهلاتا ناوین ام حمیجی دخوازن جبوی اوی ام ده بیجین او پیشروژی دا ایرو پیدا جی تجار گو تو کسک تو هیزک کرد پرانی گو چک هلنین دست خواه گله که هنجه تا چک هلانی نجی جهولی راکن اف چیه؟ اف جی امبیجن جبوی گو پرسکری که کرد ریا حقوقی او یاسال بگوهرتن yani او بنجه بآوا كردن ولی کواتا برئیس حسین yani Serincen Erdoğan cine Serincen Erdoğan judatırın nerimtirin yani mirof Peter Hiviyede de bu ve pevaje de beje eme zamanı demokrasi diyalogi bekeyne sedem ko amle hevdo begeyne di persgere kan çareser bekeyn ediye persete be haskerin tutzani Erdoğan serkomari Türkiye seruki AK Partiye kese ki bezedin ava Türkiye'de kese yekemeydi gelu yani di bir çarçıvi da de payin ko af komisyone karene di peşaroje da berferetir bibin نقاشا وان پرسانجی بینه کرنه که تا گوتی صدم و هیجت بینه چاره سر کرنه لحول رابنده کجاره کدن تفگره که به وی آوائی یا چکداری دروز نه بجبر کو 100 سالین ترکیه 3-4 جاره تفگرین کردان ین چکداری ین پیز دروز بونده تو زانی راست 3-4 جاره نه 28 جاره 14 جاره وی دما وقت osmanlı ون ایدی باشتر زانن 14 جار جی حتی 15 جار جی وقت جمهوریتی insanan ام بجن گلی کرد جبوی مافی خواه چک هلان ندسته خواه او چوا اردوغان بجه اصلا ام ده بجن اف komisyon گله که زمان آشتی آواب که
ریا حقوقی ریو رزکا آشتی همبری نابری کرد و ترکان دا یعنی اتفاقا 1000 سالی دبیجین دما گو 1071 ملاز گرت دست بکرنه کرد و ترک اتفاقا وان چوا دیسا دست بکه گو او اتفاق با اواکی بمشی و مینا 100 سال بری به سر دیسا وطای خواه دما گو هم اوی اتفاقی نکارن آوا بکن ون باور کن اف خبات جی yani gora em bêjin rawşê nîne ji bo ew em dibêjin ev komisyon geleke ew zimanê avake zimanê aşitî wisa dixuye got dê zimanê aşitî jî avake çima win dizane heta îro ji bo vî pêva jî em bêjin ji Serok Komar Birêz Erdogan bigire heta êdinê digotina terörsüz Türkiye lê belê îro komisyon hata avakirin piştî hata avakirin Navi guhat, navi kire komisyona hevbendi u embejin demokrasi. Evi tişteki vatadar, evici yani tişteki baş, tişteki peşketin letrenin. Çima em dibêjin pirsgirêka Kurd merov nikare bi terorê pênase bike. Pirsgirêka Kurd pirsgirêkekî kevnar e, pirsgirêkekî sedsale ye, pirsgirêka înkarkirina zimanê wî, çanda wî, hebûna wî, nasnama wî ye. Ji bo ew گو کرد جی بکارن سر وی آخی سر وی اردنگاری جیان خواه گورا امبیجن به ناسنامه خواه به زمان خواه به هبون خواه بردوان بکن او نوا رو ربازا دموکراسی آوا ببی اراده وان بناس کرن اون زانن گو آوا نیزی که 10 سالانه جی اراده واجی نای ناس کرن هل بجرن هل بجرن اوانی اراده وان امبیجن افسروک اشاره داری وانو وکیل وانو امبیجن افسروک پارتی وانو همی زنداری ده قایم تی آویتن زمان وان نای امبیجن ناسنامه کرن مهک بر استانبول دا امبیجن مالباته کی چی بگو عربا خدا ماشینا خدا پارچه کی کردی لیدا müdahale kirin jineki dejani müdahale kirin tişti hava embejin geleke idiş Türkiye Tawata bres Hüseyin yani öketaji guti prezgireka Kurdan çaqas prezgi formeke nasname coğrafi keltori mejui zaman heye avqas beguman rahandaki yasayı heye gelek canan Türkiye daxasta ta kirin de çarçove parlamenta Türkiye persebete çaresekin jiber ko eker legur yasayın bin gehinu desturi Türkiye persebete çaresekin edi ve kemevane kemiji li Türkiye guti hatta kıyamete persgireke ve çareser bebe kevata biyate naha irade ke usa pesheye gelu ke di çarçove yasa ve resayanda ku parlaman perabuye tuzanici parlaman ciye yasa dananu çavdiri kena bicikirna yasa yani ایدی پرزگیری دکوکا خدا بیچاره سر کردن؟ بله. شو دما 27 سبات دا برز اجالان پیام وشان لویجی گو اف پرسکریک گلک سر ریا حقوقی و یاسا بنگه هاوی به آوا کرن. او بنگه آوا کرن جی راستی ام نابیجن işte komisyon de hukuki و مادان و nizam yasan bu garni. او derfeta komisyonu tire او جی کار komisyonu ne? Le komisyon dikare benge havi avake temel havi baveci jpe embejin akademisyen ra zaningehan ra sendikan ra pe partiye din ra hatta em dibijin bila biçe imrali pe Birêz Öcalan ra ev ditin bike ev mesela pirskirika Kurd biçe avey te çareser kirin go idi tüccar ser ağa embejin Türkiye kes jiboy mafê Kurdan kes jiboy embejin hebûna Kurdan hincet nebîne çek helinê destê xwe ji bo ew em watekî mazin didin evî komisyonê ew got evî tiştî ava bike aslında ev komisyone wata naman kurtulmuş ku xwecî serokê komisyonê serokê parlamenta Türkiye îro ku ev duem civîne di demeke kêm da ya komisyonê tê encamdan got êdî em Türkiyeyekê dixwazîn di nava vê Türkiye'de bi tu awayeke zemineyeke wesa dirûst nebe ve ku careke din şar tondî hebdûne qebûl kirin hebe pêwîst e aborî hebe aboriyeke pêst hemû Türkiye hebe xweşguzaranî hebe biratî hebe wek hevî hebe kevata gelo ew axiftinên wî nîşanehandînî ne ku fiilen li Türkiye îradeke wisa heye êdî Erdogan jî got $2 trilyon mezar dane bi 10,000 kesan mekuş dane ka derencam çi ye
rasta yani dema bu ev komisyon evi irade nişan ne de şuha vata kivi namini yani em de bejin 40 sala 100 sala Türkiye'de Perskrika Kürt tane Perskrika Kürdan nineydi. İro Perskrika Kürt Türkiye'de Perskrika 6 milyon insaniye. Çema her alide, her avayda, ali aburida, ali siyaside, ali politikta herkes idice zarar dibini. Je darbe dokha tane Kürt embejin li kolanan namrin tane Kürt bombabaran nabin tane Kürt embejin cenaze wan haftiyan li erde namini. Aynı vakti da Türk jvi zarar dibin. Gele mayıji jvi zarar dibin. Bavarmende mayıji jvi zarar dibin. Hatta iro me evan tiştan digo. Me digo tabi 40 sali da 10,000 trilyon dolar hatiye xerç kirin. Jboyi me rexne digo kirna. Digo ta wun çima vusat bejin. Tişteki vusatine. Le beli iro idi bixwa evan tiştan dibejin. Me digo servi şari geleki hezi qrejane. Tabii şerri de xwe serê alî aborî de alî iqtidarê de jiyana xwe berdewam dikin ji me re digotin hûn terörin lê belê îro dema ku em lê tirênin birêz Erdogan mesela mehek berî li civîna Qizilceh Hamam da jî got îro jî hûn çan dibînin dibêje yani dema ku dem pêş ta diçe ew jî tişta rastî êdî dibêjin çima ji bo em bêjin helbijêrê xwe hedi aslında helbijeri xwaji dixazin himkene vîşî tişta rast juan ra bêjin Türkiye tivî 40 salî da çiqa zarar diye yan jî tivî 100 salî da ji vî îşî çiqa zarar diye îdî ew jî dest pê kirin tîne ziman yani em dikarin evî bêjin komisyon geleke bingeha vî avake yani zimanê aşîtî em dibêjin ya dema ku komisyon zimanê aşîtî ava bike ez bawer kim gelê Türkiye jî dê fêm bike ka ev mesele çi ye gelê Türkiye jî dê bizane ku ev mesele terörê nîne ev mesele li herkesî dide herkes jê zarar dibîne 86 milyon insan jê zarar dibîne dema gobe çareser kirin dê 86 milyon insan jê fayda bibîne ji bo ew ev em bêjin peywîra komisyonê dema komisyon evî zimanê evî em bêjin hevdîtinê evî nermayî bikarê ava bike ihtimala mazin de alî hukukî û yasal jî parlamento tişta gobkevê ser milî wî de bînîşonê Gelê spas Birêz Hüseyin helbete niha jî dema tu bîner dîmenan dişopînin civînayîroya komisyonê heta niha jî berdewam dike Alî Yerlîkaya Yaşar Güler İbrahim Kalın bêguman têda beşdarin êdî bi berfirehiyê tê nîqaşkirin bizanbî derencam çi ne şonda derencaman li gor derencaman bêguman em ê rewşê bişopînin belê gelê spas bû Birêz Hüseyin Olan parlamenterê Dem Partiyê xebat xweş xweşan xweş êvar baş gelê spas